ma celebrities ni mari ma managers yao aria manajagira ke account ungiko wina ma managers aingi iyo ni reason ya mbere account yake PHYLLIS MBUTHIA ni atige kurira tondu twikuo nigetha tucotie uhoro ta ucio. My amazing team goko ni gwa Gikeno TV harade mwiraga kaingi Gikeno ni mundu wiyethagira na wenda no ukene o muthenya amugoro ngenu muturire mwega okorwo ndukirira smile muthenya wa umuthi tukawa go smile oro hanini na umuthi ndikere wika no ukorwo uragitwirorera uri mwena uria ungi wa Utugi TV na goko gwa Gikeno na ngoririkanie okorwo ndukirira uragikinya mwena uria wa Utugi TV tukawa go subscribe ko like na ku share okorwo uratwirorera wi goko kwa Gikeno TV na vice versa okorwo wi wa Utugi TV na njoke ndimwire tafari ta muthenya wa umuthi ni njethanite na njamba ikiri haha uria roigire M ndirenda PHYLLIS MBUTHIA atige gukorwo akirira ringi thiini wa social media uhoro wigie ni aratunyirwo YouTube ke nake no ndimuteithie uria YouTube yake ingikorwo igicoka ona thutha wa gukorwo igitaminatwo ni andu a Google uguo niguo aranjirira ndenda ndoga ningumwetha nigetha tukiaranirie nake atwire agukorwo retrieve YouTube channel ya PHYLLIS MBUTHIA atia uguo niguo ndirenda kumenya njamba ikiri haha ohegereire muno no horo wa IT na hau uguo tutikiaragia muno abo tugeithie. Thank you muno wi mwega mwiroreri hari uranjindorera kwa maritwa makwa njitagwo Michael. I am an IT specialist. Yes. Wana nduragwa ni ma nduragwa niguo ni urakionire uria kuragithire uhoro wa PHYLLIS MBUTHIA PHYLLIS MBUTHIA ni arahakirwo account yake ya YouTube. Wacoka wakiuga atiriri ndurenda akorwo akirira ringi thiini wa social media no umuteithie uria angikorwo agicokerio YouTube account ugwika atia? PHYLLIS MBUTHIA ni atige kurira tondu twikuo nigetha tucotie uhoro ta ucio. Reke nyambe wa mbere ndaririe niki gitumaga mundu ringi ahakirwo account yake. Niki giratuma ahakirwo kana niki giatumire kana niki gituma mundu ahakirwo account. Number 1 ni ati ungikorwo ringi account yaku wina reke njuge especially metagwo atia ma celebrities ni mari ma managers yao aria manajagira ke account. Ungikorwo wina ma managers aingi iyo ni reason ya mbere account yaku ingihakwo tondu nduri sure no manager waku mwenyewe ni uriku. Number 2 angikorwo ringi utuma kana ugika ati ukiungania kana ukirekodi stories yaku ni utumagira muno public wifi kana nduri na kindu gitagwo privacy ya network yaku ucio ni undu ungi ungituma uhakwo. Na number 3 kungikorwo ringi password cia account yaku ringi ti strong uria kwagiriire bado ni ugukorwo ukihakwo. Mau no itumi nini cia situmaga ringi mundu ahakirwo account. Yes. Tuge atiriri ni wagitumira bethe ni njiguite onanie ungitumira public wifi no ukorwo kihakirwo guthiaga atia ati ndatumira ka public wifi gakorwo kihakwo guthia atiriri mundu gwitwo M hindi ria watumira public wifi ina users aingi muno na ni kuri kindu twitaga thiini wa information technology kana thiini wa IT ni kuri kindu twitaga connection secure na connection insecure. Hindi ria uratumira public wifi kaingi connection ikoragwo insecure kumaanisha atia mundu ni akuhota kuiya password yaku raithi mwi network ini imwe tondu murahuthira network imwe na ni akuhota ku access users aria othe maratumira public wifi. Kiu ni uguo niguo guthiaga. Yes. Angicoka ngiona atiriri ungikorwo kianika email yaku kwa mtandao ningi ni one of the risks. That is also one of the risks tondu tariu ithwe tu expert ya IT ni kuri ona expert yangi IT riu aria marathukia handu ha guthondeka. Uguo ni kumaanisha atia acio meitaga hackers na mena kindu kinini iyo itagwo vulnerability gukorwo ringi uki expose o kaundu kanini no gatume
urengerwo account ciaku ciothe. Koguo ku display email yaku handu hothe ti wega. Tondu no iyo. Ha riu uguo ndirenda ukorwo gitutariria ha account ni ya hakwa tuge na ya PHYLLIS MBUTHIA to ni hake ti yakwa guys shidwe Jesus amelinda utugi na gikeno riu we muteithagia atia mundu tuge account ni ya hakwa ni oka kuri we mukwetha atia nigetha ku retrieve account ino tuguguteithia atiriri. Number 1 ni tugwita your manager wa account uria kumanajagira tuke tuikare thi turi othe twambe tumenye atiriri. Number 1 ri niki kiratumire account ihakwo ni harageire na ka issue. Arafu riu process iria tukurumirira ni atiriri. YouTube account ni njui ikoragwo inyitithanitio na account that is Google account. Koguo kiria kiratuma ringi ihakwo, number 1 ni nguheanite itumi icio obvious. Riu process iria tukurumirira nigetha tu retrieve ri twamenya uria kurathire na mbere ri. Yes, na in fact tondu gukinyira kana kihonia kiega ni gucokia iria irari ho handu ha create a new one kana gucokia ngejeru. Koguo twenda gucokia iria irari ho ri no nginya twambe tu verify ati ithue ni ithue owners a account ki iyo. Na kwe verify tugu contact yo Google na tukuhota ku sort nao, tukuhota kwaria nao tumonia ati na manama account yo irari itu. Na koguo okorwo irari suspended ni gucokio thiini wa mathaa 48 na twahota gucokia riu uria tuguteithia ithuĩ twita IT specialist ni ati ni tukuhota ku make sure riu account yo yaku ni yatuika strong nditangihakwo ringi na privacy iria urakoragwo nayo tuhote kumiongerera kiwango-ini kingi kia iguru. Na ni kuri kindu kingi twitaga two factor authentication mundu gwitwo PHYLLIS. Ni wega muno acani aria maratumira YouTube magakoragwo na two factor authentication. Uguo ni ta kuga atia? Uguo ni ta kuga atiriri hindi iria account yaku uratumira kana hindi iria wi logged in account ini yaku, okorwo hena mundu ungi wi logged in na account iyo yaku ni ukumenya niki hindi iria ringi ura sign up thiini wa account ni kuri kindu gitagwo OTP ka message ga code karia wikagirio. Riu hindi iria yothe account yaku iratumirwo uria urakumanajira kana we mwenyewe ni urikoragwo ugitumira OTP iyo na ukamenya account irahuthika hana. Koguo riu undu ucio ni ukoragwo ugituma kiria account iyo ikorwo secure na ikorwo ni uga ati ni ugukorwo ki verify kana kwira Google account ino irari yakwa na thutha ukorwo makimitaminate mugwika atia nigetha Google imenya account irari yaku ti acio marahaki? Yes, tugwitia all details yaku, tubataraga details yake na verification documents yake, ringi kindu ta gibandi na gibandi na maritwa make. Nigetha riri twahota kunyita account iyo wega ri twahota truly ku verify ati account iyo ni itu ri okorwo irari suspended ni kurekererio. Yes, no korwo ni irahakitwo ukaheana itumi niki irahakitwo tondu no nginya wambe wike probe ukinyire uhoro uyu o ta uria andu a DCI mekaga investigation, wambe wike a quick investigation umenye irahakirwo niki na ni ukuhota kumenya niki kurathire na mbere na uhote gusolve undu ucio. Wow guys, mwiroreri riu no akiona Njambe kiri haha eri na ugi mwingi muno makire na riu tondu ni ndiramenya video ino PHYLLIS MBUTHIA na ukorwo akirorera mwire uria ungienda ukorwo akimuteithia video yake PHYLLIS MBUTHIA ni no nyende utucarie tondu twi timu ya IT nigetha tuteithie maundu-ini ma IT. Tucarie nigetha tukuhakikishire privacy ya account na tuhote gusecure maundu-ini mau ma mitambo. Twi haha ni undu wa uhoro ucio. Gugu akorwo agikuhe wira tera mundu ungi tokorwo he andu angi bado mahakiirwo hau uguo ria mangigukinyira ukorwo kimateithia. No munginyire kugerera namba yakwa ni 0796 50 95 38. Nyandikire ukandumiriri gakuhi hau uguo WhatsApp ni ngurora kana 011 40 46 250. Tukoragwo twina a team of professionals aria tungihota kuthondeka maundu mothe megie mitambo na IT systems. Yes.
Wow, I'm happy about that. Tore kiugo gyaku kia muthia. Namba guys, namba niyo ikiri hau screen ni. Okorwo ni uri racemania na andu magwitwo hackers. Account yaku irakorwo igithie. No akorwo agiguteithia na njira ya mwanya muno makiria tondu ni ohigireire uhoro ucio. Ha twire kaundu ka mwisho. Ya ka na andu bethe he kindu andu marori atiriri, you know, internet imeanza kukua so famous guku bururi-ini wa Kenya, koguo kwina threat cia cyber crime, itiguo kwina threat. Riu tukwirigiriria atia? Undu uria mundu angihota kwirigiriria ni ngugite hau kabere ati no nginya ukorwo na privacy measures ura put in. Like account yaku ndugakorwo na andu aingi marakumanagera account ciaku. Ungihota gukorwo tu no mwe kana ukorwo niwe mwenyewe, at least ni ukahota kureduce. Lakini omia celebrity no nginya manage. Ya na we celeb undu uria ingihota kuga ni ati hindi iria uramanagerwo account yaku, make sure ati hindi yothe ni uramenya uria kurathie. Na wenda kumenya kaundu gothe kuhusu director waku, uka make sure ni uraria nake o muthenya, na uka make sure we in touch nake, nigetha prevent andu angi marauma nako magoka kuhack account. Yes. Thank you muno. Na guys, namba niyo ikiri hau gwa screen ni okorwo no wende ukorwo gibatara uteithio wa horo wa information and technology o ya IT na ukorwo kimukinyira na ukorwo agiguteithia ukorwo imuhakire kina okorwo video no ni urenda ikorwo igikinyira PHYLLIS MBUTHIA tuika wa share like and share widely airoreri out TV undu mwe na Gikeno TV nigetha maundu maya magikinyira andu aingi na nigetha kaundu tagaka gatikana hanike ringi kuri ma celebrities ona kana kuri we uri hau uguo na YouTube account yaku no ukorwo kimigitira na njira icio twakorwo tugitariria. Thank you muno ni tondu wa support yanyu, ririkana go subscribe, ku like and ku share. Ino ni team Gikeno gwiraga atiriri Gikeno ni mundu wiyethagira na no ukene ogenda tuika wa smile omuthi okorwo ndukiri uragi smile amu ngoro ngenu muturire mwega okorwo ndukiri uragi kinya mwena wa utugi tuika wa kinya kuu no tuike wa go subscribe, ku like and ku share. Thank you so much guys, tugaga atiriri turus turus. Bye.